Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşçüler. Universal Bazar YouTube kanalımızdan katılımcıları. Biz bugün özgöçe Жаңынокаттагы 3-cü günü болып жатқан мал базардагы бааларды билимибиз баштадык. Сиздер чыгарлыш жаккан болсо класс деген белгини сөзсүз түрдө басыңыздар. Ой пикирге комментарийни калтырыңыздар. Qancha ekan aka ушул гунаждын? Тақсыр гунажды qancha ekan? Гунажды 45 ming. 45 ming. Satıldı mı? Yo'q. Boz emas mi? Boz deydi. Boz deb ha? Ben arqında qaçıpbı? Biraz yaxshiroq ekan, biroq o'ta yaxshi. Sindi gунаждындар ekan. 45 ming. Bozor qancha berdi ekan? Bozor bergan yo'q hali. Baho berilek. Qaysi satılib ketdi aka? Ketdi ha? Гунаждын bozordagi sindi gунаждындар. Так. Aka qancha ekan mына gунаждындар? 40 deyapmiz. 40 mingdan ha? 40 mingdan. Bozor qancha so'radi ekan? Ikki jupiga 66 so'radi. Ekovi juvun 66 ming so'radi. Bermedingizlar. Yo'q. Yaxshi baho beribdir ha? O, mına gунаждын күчтүү gунаждын ekan. Qancha deydi? 55 ming oldu. 55 ming. Qancha qaldыңыздар? 45 dolar. 45 deybi. 45 ming. Biraz alsıroqdan ko'rsatib beraylik. 45 ming. Gördünüzler? Gунаждын bozordagi baholar. Aka qancha dediniz? 35. Satıldı mı? Qanchaga berib edingiz ham? 31,5. Жақсы бағыпсыз, ha? Sınıda var ekan. Edesi ketdi. Жақсы. Mına gунаждыны көрелçi. Aka qancha dediniz? 40 ming. Qanchaga berib edingiz? 33 mingga. 33 mingga. Siz жақсы aytibsiz бағаны. Yaxshi, o'sha yaqin aytdim. Жақын aytibsiz. Enesini ham жүргенде go'sht. Biroq tim böyle qara sını var. Boyu bir değil ekan. Qanchaga berib edi aka? Adam tortilmaydi aka. Ушинти эле наразы боло бересиздер. Адам эми адам менен болот го базар, туурабы? Qanchaga berib aytат? 33 ming so'm bo'ldi. Ha, жақсы айтып qo'ying bo'ldi. So'zga o'tib ne qilasiz? Tak. Taqsir. Bu kishi qanchaga oldingiz? Nag'unajni. 38 kami vardı otam. 38 ming kemi var. Yo'q. Negizi real dursun aytib qo'ying. Qanday? Qanchaga oldingiz? 31 ga aldım. 31 ga. 31 ga. Kishilar tiyinib bersa berasiz. Ya просто men sizden so'raganim sebebi shunday shuga qarab chamal aytdi odamlarchi. Ertaga diqonlarni olib kelib 45 ming deb sizlarning boshingizlarni o'rib qo'y. Ha. Unda qanchaga olindi? Jaqin, ha. O, jaqin. Real dursun qana ko'rsatdim da. Ova. Biroq Yo'q. qancha 500 ga? 31 mingga. Ha. 31 ming 500 ga beribdi. Yok sen dikkatçılık ev kan be. Yo'q, bu. Qanchaga berib aytasiz? Bakadır bunda bak. Erkekçe menen Erkekçe aytasiz. Siz de satılbaysizlar, ha? Erkekçe aytdingiz qana? 24,5 bolsa bo'ldi, tavakkal. Yo'q, 300 so'm. 200 so'm talash qo'y. Bu samisiz? Yo'q. Mana shu 200 so'm men. 200 so'm bo'ldi. Qiyilma, yo'q. 200 so'm qiyilma. 24 500. Bu qancha so'radi? 200 mi? 24,700 berdi. 300 so'm qo'yib beraman dedim. Ha, 23 ming. 23 ming. 25'ten 300 so'm qo'yib beraman. Bo'ldi. O'zi chalkashib ketdi bu jog'i. Sodangizlarni bersin. Turpoq bozorga o'tamiz, mi? Turpoq bozorga o'tamiz. Aka qanchadan ekan turpoqlar, urg'och turpoqlar? 42,5 bo'ldi. 42,5 buni ekoga ketdi-ku. Ekoga 42,500 ga ketib turdi to'g'anlar. Urg'och turpoqlar. Жақсы turpoqlar ekan. Taqsirim qanday? Ishlar yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldi, ha? Sodangizlarni bersin. Olaveringizlar. Siz qanchadan berib edingiz oqsoqol turpoqlarni? Suraylik be.
Базар өте гыжы болот, өте кызып атат. Дагы Турбук базарда мындай соода болуп аткан жерлер пока азыраак экен. Колдон келишинче болсо көрсөтүп беремин. Канчага бербедиңиз акам ушуну? Канчага? 22.500. Ургаш Турпок. 22.500. Көрдүңүздөр? Жакшы. Муну азыр жогоруда айтып өттүк баасын. 2 жуун алышты. Улан Төбөрөйдө Ургаш Турпоктор. 22'ye aldım. Siz dagы ба? 22 миңге алып тур туугандар. Алсытарлар алган баасын айтса, ошол салыштырып кийин сиздер дагы сата бересиздер. Оңой болот. Чагалап коесуздар да. Ушуну канчага бербейт ака Турпокто? Айтып коебаксың. Канчага бербейт ат? 22,5-га. Бериң ака. Базарда сол болуп аткан жерлер бир эле ушул жер экен. Так. Турбоктор канчадан экен эми? 30 yapız. 30'dan. Kança vermediniz ya bağımsız var? 21'ge. Aksakal siz kançadan dediniz? 30 mingden kem var. Urgaç turpoklar. Bunlar biraz çoğunrakları. Üşütüp sekin erkek turpoklar jaka ötörüz. Bunday ya. Buna turpoktu bileyince. Aka kança dediniz turpokta? 20 ming. 20 ming. Ana qayсын 26 бербейт ат. Bravo. Hatta söylevende ben bizim köpen. Koyamazsam koy. 26 ming berdi öje. 24,5 ming. 24,5. Жакшы баа бериптир. Öte yaxşı verdi. Негиз жакшы баа бериптир. Турлай мында салышып көртам да ка. Иштер жакшыбы, жүрөсүзбү? Şu жүрөм да айланып. Алабыз аз бар. О, канчага бербейт ат? 24 bin verdi. Urgaç turpoktу? Erkek. 24 mingге erkek turpoktу бербең ака түгүл Ber. Болду. Бияк тарттым эле негизи. Маған айланып тарта бер бул. Ачамчалык тоондар тартпайлы кой. Дегендерге көңүл бурбаңыздар. Негизи тамашалап да кайтат. Чындап жиндерин айткандар болбойт негизи. Бербей койдуңузбу? Бербей койдуңузбу? Бар 31 Erkek turpoktор жака өтүп калдык. Айтып деп сауда кылыпты енді. Түсінсіз? Нормально оғай. Otuz birge. Muna 31'ge baa oldu. Gördünüzler mi? 31 mingge. Ulan öyle. Gördünüzler? Realdi ballarda göre tartkan hareket kılabız. Taptaza turla taptaza. Kançaga vermeydi taptaza. 30.500. 30.500 mege. Ben alıp geldim. Gördünüz mü? Dostum. İşler akşı bir şey mi? Biliyorsun mu? Kança vermeydi aslında? 40 bin. Kança vermedin? 2 bin son payları sınırı oldu. Kança vermedin çayım? 33 kö. Bu kovazlarga şutup sekin ötüp keleriz. Aka kaçdan verip jasar boktar bu? 34 jarımdan ha? Жақсы, erkek turboqtar. Çoğuraklarını. Aka aldınız mı? Ha. Kançaga? Kançaga? 29 jarım. 29 jarım. Жақсы. Жақсы alıpsız. Arzan alıpsız da. Kaçadan vermediniz aka siz? 60'da yapız. 60'dan ha? Kim var? Uzun жақсы nerse eкен da ola. Ala uzun жақсы nerse eкен. 60 mı kim var eкен? Bol. Siz kançaga vermediniz? 38 mingge.
Бұл дағы сыны бар екен. Келешекте чоң бұқа болады. Мына бір көзі тартып қойшы сенен сұра. Болып тұр, аралатып қошып қоям. Аралатып қошып қоям азыр. Сұраныштары үшін. Ош, қанша қалдыңыз екен шында? 40 мыңға мінеке. 40 мыңға. Қайсы тұрпоқ? Қаншаға кеттің мұ? Satılgan yok. Қаншадан бербей қойдыңыз? 60'dan mı? İki anı 110'ga vermedi. 110'ga. 60'dan kim var ha? Баспайды. Мұ, Алладағы жақсы нәрсе екен. Алла тұрпоқ. Кімден екен? Сатылып кетті бе? Bilmedi. Иесі жоқ екен да. Акелер, қайсы бұқаны сатып өдіңіздер? Қайсы бұқа кетті? Қайсы кетті акелер бұқалар? Мұналар сатылды бе? 78 mingga. 78, мүйізді. 78 мыңға. Жақшы кетті тұра? Қарабайырдың? Сіз саттыңыз ба? Жақшы. Жақшы беріпсіз. Дағы ақша қармақ тұрғандардан келіп сұрай берейін. Қайсы бұқа сатылып кетті әке? Мынау ба? 118 болды ekan. 118. 118. Diqan 118. Жақшы баға болып тұр, а? Бұқа озар. 87 vereyim. Ayting bilirsin. Қайсыға әкем? Мынау. Қара. 85 ming. 85 мың. 85 мың сом берді мына қараға. Көрдіңіздер? Бұл қунажын кімден екен? Сізден бе? Қанша бағасы? 110 мың. Қанша бербей қойдыңыз? 76 canım. 76. 77'ye satarsın. 77'ге шықты, а? Бұны сой үйретті ем, жалқа қыл ба? Жақшы мал болғыдай. Мынаусы че? Böylesi bu kadar mıydı? Bunысы 70 мың кен бар. Zemine kıldık bu. Бақтыңыз да? Қанша ай бақтыңыз? 40 ay bu. Sentyabrda berdi bu kadar. Сентябрьден берді. Сентябрьден берді. Жақшы, саудаңыздарды берсін. Саудаңыздарды берсін. Менет қылғандар, менетіңіздерді көріңіздер. Үзірін. Уже мен сауын үй базарға өтіп қалдым туғандар. Анда шыны мен соңына шығарайын. Шыны тартайыншы. Тартайыншы шыны. Қаншаға өріп айтады? 68 жарым, 69'a. 69 өріп айтады, а? Gözünden bir. Мынау кіші өріп айтады. Жақсы. Ака, бұқылардың бағасы қанша екен? 100 мыңден. 100 мыңден кем бар. Қаншадан беріп айтасыз? Есі жоқ екен да. Мынау бұқаны қанша өріп едіңіз сіз? Телефонда сөйлесіп жатқан. Қанша өріп қойдыңыз? 73 жарым өріп қойдыңыз. Туғандар көрдіңіздер еме, шынымен соңына шығарайлы. Мен базардағы сауын үй базарды тартуыны баштайын.